Kajing penja ikana malayo pediang dakaway kasamla na tem ribhoy kum kata ka beauty queen kabadon ni kisaki kibashay bakalayo ikate kanam kalapen kelas ngosi bat bom ngo tenat syabaro kinong snong jongka district bandu ikate kanam kum balapen pong pangsngian house nam khat khandai spa khandai phopra laong uba GS Shadam General Secretary ka ribhoy dorbar habakran skilat pathai khubor kat kum uba GS Shadab uloong baka jingja karteng ba sendat jongka samla pinki maring hadin bakala jom haka jingye kop thei bhabreu jongka jella yaka balatip kum ka Meghalaya beauty contest jong snam khat khandai spa khandai phopra da ka bakala yo ra ekate ka nam kum ka beauty queen of 1998 kala long ka jing sarong yaka district hibaro ka way hanre ka jing penja yaka te ka nam haka jing pau perthei haka ar pawai tarik unai lor ar hajar ar phaulai kala long ka jing sosi bar ka jing ta eka buram ka ijon jongki wei pat ki badai hong katkum utei unong yalam uloong ba ka jing pau haki rinsan social media balami daka wei pat ka kerteng kata syakar rachel walang kadai ka bamla ban pedang satya bakumno katrai badai hong kan sya pendu ikatei ka nam bat on pendapat daga bapen sapriang hakirinsan social media ba onde daga weipat ka kerteng kum kata ka beauty queen kumta ka ribhoy dorbar ka dawa ban pensai ya kani nakibor badai pen kata ya ka Meghalaya Youth Tourism Development Society shwa ba ka ribhoy dorbar kan shim de ki weipat kilat ki basyakman bat manga kumjara setri nga don ban pensngo kabalong rukum kerwo bomde tangah ribhoy district kerteng juga ribhoy dorbar na kwa kumpau ne ba ka ribhoy dorbar kayen na buta ka izot ka buram ka long rendiang jong paro ki khun jong ka dong ribhoy ki badan hakanu kanu kam ki badan hakanu kanu ke cintrei ki badan hakanu kanu ka long rendiang ka baki kidon ngi nyo kore tingilaya ilatre pat ngila imru na buta kadong ribhoy bat ikun choka kentri bat sendrak tede halor choka de kadong rim ba ikot epi mata kasmiru ba pin ha lem yo ne ukro khamtam segita ki bade banyo wat kamde dagala banlong kamde ta ka state Meghalaya dala banlong sabar jogo Meghalaya ya kane ke jingmu kane ke muslim bat kane ke spirit ke bangidon na ribhoy dorbar tegadon ka jingjia kerpang menta kesengi nak menta gawai ka khun gawai ka khna ka badai na ribhoy district ka bakarteng ka pinki mari lakrau nika kum kamis Meghalaya house name syajar khandai spa khandai kupra kadai first contest badla manong kadai first beauty queen jong ke Meghalaya nomor sedang yang beauty contest house name syajar khandai spa khandai kupra tegai ke bapen kendit ndai tang ya ke pinki maring ke bapen kendit ya ke ribhoy dorbar ke penlengo ru ya ke babun ke balang ki well wishers ki chomka ke badai ru na ka organization ke bala kondok ya ke beauty contest house name syajar khandai spa khandai kupra ketanga di ka paila organization kebagi kot kata kapor ke bala kondok ya ke beauty contest galong ba kumdo ha usnam arajara pulai ha ka arpuai tarik September kami dah kawai pada ke announcement dah kawai ke announcement bala penbena ya ke kerteng jong kawai pat ke bakat kum ke record ke bangiyo ke badeng ka third runners up house name syajar khandai spa khandai kupra heuse ha kata ke Marriott Hotel ke badeng 5-star hotel po Meghalaya ha kawai ke function ke ba la le ha ke tu hotel la penbena bat la kamru dah kata ke Rachel walang bagade ke beauty queen of 1998 de hakane kapur ka pinki maring rukam don seni ketika ba tre kelen bat kadon abroad ke gayo cungkip dal hadir nang ta kawat iki jengara pat ngiru
kum ka khun kum ka khna samla jong ka dong ka tha ngis ngo bagane ka kta ik ijab chungi kumagla kerana do pasdam lada ja burom khun jong ka dong riboy ka khun jong ka dong riboy ka ja burom ka riboy do par tengi sim halor jong ka kanong rin yang ban iwan ban aishapi ya kene kicing tu baka riboy do par ka penpau ke jing susi ba khrau bat ka jing bom snotna ya ka tu occasion how artway tarik September arjar apply for Marriott Hotel hakabala di clear ba ka Rachel Walang kepada ke beauty queen jong 1998 kadon karpati kadau kai ke bengikwa ban pensisa khmat jong paiba jong babun balang jong ke dong ka than jong ka state ibro away galong ba ka pinky walang kadon ki evidence kadon ki proof kadon ki documents pinky maring abe kepada ba kadai ka beauty queen house name syajar kandai spa kandai pura kadai dei ka ha photo session ka bagila shoot hapden kadai ka beauty queen la dei ka winners kita nang tu first runners up but second runners up the second runners up ketiga Rachel Walang kene hakai kadon lut borkhoi wat tikam ki bakatre hapo kari bat sabaru la support e ka dark certificate ko bakayo kumga beauty queen of 1998 dalor kene ki sisya mangi negeri bodor baru ni ai ka jingkersan ni ka basispa nak sispa baka Dayhawk, baka Donhawk, baka title Beauty Queen of 1998 kadai jong ka Pinky Maring, kam dai jong ka Waypat kumbala pensufu bakla, yo pai ba baka baki ai balai ba ka poi hadu ni put pengin ai ke social media ka daw kalong baki la post ka ke Instagram ro. Ya kata Rachel Walang. Di sini balai Instagram kalalong worldwide. Ke viral kam dai su tang hapo ke jelang kalalong sebab globally dan marka kata wat kita ke pasal baru gelaria dekat notam lele mangi nepo riboy kum ka riboy do bar pada keteng ka riboy do bar ipen pau ke jing sgo persya ba kita ke badam kti ban pen kela ya ka title jong kata ka beauty queen of 1998 kite ban wan sakmat ban le bat jinisha na riboy do bar ngip suhun ban ong ba nila apologize. Ban apologize kalau simple bamda ni kebaik. Dan dari bapin apologize kalau ayat syabar nabi jalan kalau serius. Lekin perkat baik dengan kubur kebangipak negeri bodoh balai shwa bakane ke jinjang kan poi sebab sniu bat sebab sosi. De lemar kata ikwa rupanya tu angni ba kini ke beauty contest laju pelak na rapor Singapore bat hadir ka sejar kendai spa kendai perang isong sarong ban ong ban pensisai ke Pinky Maring bahau arjar khat kendai arjar kendai kala lek pensibeta kum ka Miss North East Teenager Beauty Contest barang tu ka sejar kendai spa kendai barang tu kelawan second runners up nata kidon duwe kita itu bangin kuat menpau ke bakala alek ban kontes ke bangamut pun ong ba Pinky Maring ke deserve pan bat pan yo ia kan kita itu bat kamde ke kamkai ke kam tuna ban penduk ia ke nam ke purom lani ke title bagi ong tinowai ya nore no la kalong kete di senrang la kalong bade na kanong ke chat penriu kalong serius tengina ke bodo ba tempau yang kena kecikwa bat kejing terang cungi ya kena ke society ke belatip ke Meghalaya Youth Tourism Development Society bahkan perkat mende asin symposium halor kena ke isu bakala ke artway tarik September arjar artline